Makeup da khamdai about Chico Adventures we official MTB cyclist Karik Singh Adonis Tangbuina Yursem A Jihui Anikani Manipur State Wayna 18th MTB National Championship 2021 Le Wazangda Maikia Samang Haira BJP intending candidate Hobinson A Shimrewi team na boot level campaign Kare Sada Kung Tumrale Yawada Ramnau Bingna Ringpalaga na Sambang Kwimi Haira Manipur Chief Minister N. Piren Singh and Governor La Ganezana Rijum Now Bingli Ningol Jagabawe Panid greetings Hangchifun Haira Lake Hyang Thor The Tangkhul Express News Okcharphi A Chahong na Pamidale Pau Bing Maisai na Nganangrumsa Chico Adventures we official MTB cyclist Karik Singh Adonis Tangbuena Yursem A Jihui Anikani Manipur State Wayna 18th MTB National Championship 2021 Le Wazangda Maikia Sambang Haira 18th MTB National Championship 2021 hi Maharashtra Pune li Sagahaina Karik Singh Adonis Tangbuna gold medal Khani Sambanga Individual time trial 30 kilometers elite men gala cross country Olympic XCO men U23 li samgaphangna Tangbuna cross country Olympic XCO men elite lila bronze aka sambanga Yursem A Jihuinala MTB downhill elite category li ranking gajishadli kazang sambang haira Singum trada jishad now Karik Singh Adonis Tangbuhi pe khui mina Kala Yursem A Jihuina Kangkhui Pungtharnauna Karik Singh Adonis Tangbuina Yursem A Jihuili Manipur CM na Ringapha Ningyang Khung Pongshokta CM Secretariat li Mathala na felicitate Sami Haira Felicitation Rani Jili Chief Minister N. Piren Singh na Lanay na Pangran Kamimang Maning la equipment la upgrade Samira da Hangshok Haira Kala Chico Adventures we Od Manga Gakwili Ana Gadomira da Hanga Rani Jili Chico Adventures team, Chico Adventures advisor, IBS IK Muiva, former Deputy Speaker MK Prisho, Kala Shimkuraina well-wisher Spingla Bangaruma. Chico Adventures hi, Ukhrul District League Lay Knuitot Mi Chikona, 2016 li, Semgshok Adventures Club Akhana. Ecotourism Kala Adventures Sports hi Ukhrul District Mang Majila Manipur State li Leida Clay Tourist Potential Kala Adventures Sports li Ningsang Knuitot Bingli Promote Sakami hi Chico Adventures we Karin Akhana Jia Chico Adventures na 2016 to 21 we alungli Manipur government na recognized Samida Shuri Lili State Festival 2017 18 19 li platform mida Chico Adventures na Shuri Lili State Festival we subcommittee akhang sada shurukhuya Chimang Maningla Manipur State Tourism represent sada Chico Adventures na National Tourism Seminar kala National Tourism Conference li wakazang sampanga Mataila Gaina, Chico Adventure hi, Manipur State li first MTB downhill introduced Kasa Adventure team Akhang Saya. 2018 li, Chico Adventures we official rider Yursem A Jihuinala, Northeast MTB Downhill Championship Assam li participate sada Northeast MTB Downhill Hardtail category li rank Kreli Kazang Sambanga. Chico Adventure we advisor IPS IGB ADM Manipur Police IK Muiva Kala Chico Adventures we mentor Somatai Shaiza Anina team we Ot Manga Gakwili Lungsan Laga na Yang La Natamay na Chikat Mida Team hi Aju Manipur State Mang Maningla Northeast we MTB Mountain Biking li Manga Walagay na Zata Clay Team Akhang Sada Clay na Dahanga Chico Adventures team na hagpogay na ajira shungda panglagay na otkasa Tangkhul Wiramli Leida Clay Tourist Potential Bingli Yawada Ayar Ngalay Wimi Bingli Hoong da Apamu
a bumbing Jewy, Kamatha, Itumwi Ngishan, Kashakaza, Shanwai Chonwai promote Sada, Tangkhul Ngalehi, Okcharphi, Miyur Gadonkana, Yaurada Okcharphi, Matai Makeup Gaji, Tourist Spot Akang Sakhvai, Otmanga Huida Klehili, Gadomilu Gajihi, Chigo Adventure na Bodale. MTB National Championship Chile, Manipur Mi Shini Vakzangna. Chile cyclist Shamadi Hamadi da Gatumna Shuruk Kuyajia. Ukruli Mountain Biking and Adventures Park Semgakhwai Jigo Adventures na proposal misang Hairajia. Central Ministry li Jehovah Gigji proposal ji CM na ngalang da shoi Sami Hairajia. BJP intending candidate Hobinson A. Shimewi team na booth level campaign kare sada kung tumrali yawada ramnaubing na ring palagay na samang kuimi hairajia. Hobinson na yariwi mingnina kasada Tangkhul gala Pungyar Assembly constituency li singa khangay awi ningrin campaign chili matalagay na pajite haira. Ramnaubing na matan tutup samang kamiwiwang Hobinson na awi team na ringapa ningshi gajunga pongshok dalay. Hobinson A. Shimewi booth level campaign wazangkai kubingjia laho lengangching shergapung ramrei lamlai toyi riha ngurumpung nongdam somrei yisom shungripai tamaram jasat kuki kamchong headquarter grihang ningjo ramphoi kangbat kuno kangbat kulen kangbat center huimin thana border bum phaiko gugi ningthi sambui koso phalang phungyer headquarter khambi kala mailang hiping hina Hobinson na election ni mingnin sakhwai blessing ceremony khwikak highway thili kala BJP party li enroll masarang laga mabithel bomwi khung bing jia lungphu shingta shingkap thi hundung kulen itham khung bing lila yawa ga haina jia Ramnau bing gajung kana rara da clay election li Hobinson li gadom lagrada pongshok da lay da hanga Chief Minister N. Piren Singh Governor La Kanesan na Rijum Nau Bingli Ningol Jagoba Panitwi greetings Hangjipun Haida Manipur gala ngalay katayli layda clay Manipuri psychorally Ningol Jagoba wiringapa Hangjipunda Panithina Koka Gasagala Leishi Kangro Kwiraruno da CM na hanga Acha Hontangla State Hiwi Ningol Bingli CM Piren na Zat Kang mi Haida Chingdam Ningol Jagoba Gaji Hina Duikui Sada Sat Kang Jili Chadyur Tumrada Madi Wiena Pray now being Wazanga Jia Maharashtra we Ahmed Nagar Civil Hospital li Maijwida Mi Thara Tihaira Arishang Jui Intensive Care Unit li Maijwi Gshokna Dahanga Maijwi Gshok Maramji Pashok Laga Yon Gasa Mijili Shongran Mira Gaji Maharashtra Minister Nawab Malik Nahanga District Arishang Gajida Fire Audit Kathada Kibana Sarar Gaji Hangjite Gazazak Haina Kala Jiwati Shura Saka Masa Gaji Rakwira da Anahanga Arishang we ICU Jili Gazana Mugu Gada Nhagsana Jia BJP intending candidate Ningam Jamroina Sponsor Samida Ayushman Bharat PMJY Kala Chief Minister Gi Haksel Gi Dengbang CMHD Wivang Mass Enrollment Camp Pungchamli Rumi Haira Camp Rungkami Chili Health Card Registration Team Party Karya Karta Bing Zangda Samia PMJY and CMHD hi PM Narendra Modi and Chief Minister N. Pirenwi Azingli Kamiyariwi Kapha scheme na Kala scheme jina Lansinli Kangazana Bingli Health Security Kwiramia da Chamroy na hanga Scheme jina Kazat Kangahali Tagi Gaji Amaning John Mia Gaji Hangda Higta scheme Yarili Kamiwivang Chamroy na PM and CM Li Ningshi Pongshoka Rani Jili Gadom Kami Wivang, Pungjam Village we Headman, Village Chairman, Gala, Pungjam Rijum Now Bing Lila Ningshi Pongshokhaira. Fair Gum Fish Crop Competition 2021 Aja Hontang, Mabal Kangje Pungli Sahaira. Department of Fisheries na Mukok Midakasa Rani Jili, Kai Gagay Now, Shaka na Shurukwida, Kai Geji Ting Hangjigo Gada Kwiraya.
Ngale hili sareng kayu gay kukui hina kamataya ningrin sada sareng mathamay gay kui kawai salu da CM period na rani jili hangsanga. Kare gungwe na yang laga ngale hili kai gay kukui mathamay kar haira gaji hi hangda ngale hina kai gay gazali kalata kangrin samong kawai kasahi karinna da chief minister na hanga. Kala jiwibang shorkar na kai gagay naubingli loan kala startup schemes na kangjon midalay da chief minister na hanga. Ayang zinwi report at hishurda Ukhrul district li COVID positive mi akala masampang mana. COVID second wave karahili Ukhrul district li arui rashung da COVID positive samang khai hi thinka shajishat hangpangada jishat kashung haira. Aruru Ukhrul district li COVID kagaza mi machine trada phanga leida TSO report na jithemiya ladluida khamdaya paubing Chico Adventures we official MTB cyclist Karik Singh Adonis Tangbuina Yursem A Jihui Anikani Manipur State Way na 18th MTB National Championship 2021 le wazangda Maikhya samang haira BJP intending candidate Hobinson A. Shimrewi team na booth level campaign kare sada khung thumra le yawada ramnaw bing na ringphala na sambang khumi haira Manipur Chief Minister N. Biren Singh na Governor La Ganezan na Rijumnaw bingli ningol jagaw bawe panid we greetings hangchipun haira Shirat kami jan bao samong room deklaya hopefully sai khangaya simik shong sa serno